can't deny. In a moment unfolding before my very eyes, a new stories being written brand new, pouring over me. I see it now with you. You'll never be the same. Aufa bil ahdi. Ya Pak. Saya nikahkan anak kandung saya Mori dengan engkau dengan maharnya seperangkat alat salat tunai. Saya terima menikahi anak kandung Bapak Mori dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. This is more than ordinary love. Didn't realize this could happen. Oh, the grace would be enough. This is more than imagine. Selamat untuk Cebab dan Mori, selamat menempuh hidup baru dan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Amin. Barakallahu Bab. Bab. Grace would be enough.